Reci, Ash, još ti je cilj biti Pokemon majstor? Naravno, apsolutno. Ali sad ću postati Pokemon majstor i to skupa s mojim frendom. Pikachu! E pa, izgleda se džabe brinuo. Znači, novi Pokemoni koje sam najavio su stigli i kako se čini ja sam se džabe brinuo kako će ispasti, je prema listi glumaca koju sam našao sve u redu sa onim starim ulogama koje su bile standard, kao Saša Buneta. A kako se zoveš? Dajte malo podragam. Neću ti ništa. Milan Legović, Hrvoje Klobučar i Sven Šestak. Pokemon u crvenoj kutiji je njegov duplikat. Naš dragi Dito. Zamijenimo Dita za Pokemona dobrovoljca. Genijalno! Ukrademo Pokemona i nitko ne primijeti. Samo malo. A što onda bude s Titom? Tak da mi se čini da su ljudi koji su radili u sinkronizaciju gledali i na stare fanove, koji su odrastali uz te glasove. Tako da im to stavlja plus u moju knjigu. A i uvodna špica nije toliko loša. To je velik svijet, a znate gdje me naći. Idemo skupa stvarno stvariti na svoj način. Put pod noge jer nas čekaju mnoge avanture sa ekipom, svi su nam tu. Uglavnom, ako imate Netflix, odmah idite potražiti nove Pokemone. Ima jedno 48 epizoda. Uživat ćete. Ako ne, onda vjerujem da ćete naći neku alternativu za njih. Krećemo na put.